Tane sagojiking la since Donald Trump ki gyabgyowe kushab Joe Biden la since widu gyaga tobar tulo tungdab chewe kab chozo kangne chir tunggo chungsa terala kenzum nangdi Amerike chozo wangme tumi nike sumchuk sonyi ki gyabgyo ta tumi gyada gubju kopdun ki gagje to since Donald Trump lene ne neyon tunggyur ninzu takju nang yopshi. Ninzu teni kushab Trump ki ijinda tangbo tse chugini Amerike chozo to mema kenlo ki chaksi ngelong ta ngenju shangba jeba tunzan jigrang ki to yimshi. Teyang sinzi shunba Mike Pence yi kong ne kushab Trump chese ring lene ne chirbu tongjo te zajim ki kurwe chagin te lakda nangyu minshi chozo ki choksu jam Nancy Pelosi la nyansi nangbe je. Gedun sungma ki denjak sungyop tambyo wadu chozo wama ne sinzi Trump la ninzu ki wisho pang yopshi. Choktu te to choksu Pelosi yi The president saw the insurrectionists sinzi di yi kenlo singrupa ka ni rawang ki dawo yinba shik masi par kong ki minge teta ni kong rengni ne ongja legzin tupjo ta mema ki dumbar zimi tangde thirab ni da cheka zamgi nang tarbe chungwe nganzu mangzu je hachang chakshu da chakshu ki gone zimi tongju tabla shik seba re je sungdu. Jitun tsokwe chozo tumi mangchewe sinzi Trump ki chaju teta ni lene ne neyun tongwebe tsela lemme je zoba gyab yonayang kong nambe chene gasha ki taksin te sinzi la genga yoba ngole nang yopshi. Tumi teta ki kuti Kevin McCarthy yi The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters. salhagwe ni singru mizo ki chozo la bunga chebe genga sinzi la yori. Kong ne tungin tendar gyurba singmata chanzi meje gyunju shukjin nang guigi yori je songdu. Taja sinzi Donald Trump ni Amerike gerab lukyu nangla neyo tungyu ninzu ting ni pokwe sinzi tangbo te cha yubshi. Kong ki mema la taksin te ngoy la tamsha nangwa te diyo je song yonaya salhagwe ni kong ki takju lakdar chungwe tola gyunju shukjin nangdu. No true supporter of mine could ever endorse political violence. Ye gyabgyo wa ngoma yina chapsi ki takju la gyamnge chigi mari. Tari sinzi Trump ki neyo ninzu la jitun tsokwe tumi chu gyabgyo nang yobatang kong nambe nang ne nerim tosho yinba jam lis cheni yi sinzi ki nangjo teni sinzi shi ki rangi legung ki tamja jokwe zadim jebar gyamge tsab chesho chayo je songdu. Taja sinzi neyo tongjo te chozo kongma ne nangi chinja yume ki timshi chagyu yimshi. Ter jidun tsokwe tumi ka sheshiki mangzu tsokwe tumi ka da nyamdu sinzi la nangi timda jesiba yinaya thade char neta kangdu gyurmi jo kakbu yubshi. Chozo kongme tumi changma ki guti Mitch McConnell ki sinzi la timshi ki ledun ka kusho Biden ki tindyungan ki ni tene mato gunzu chagyu minshi song yubshi. Amerike nangla tepke chebe webe mema ki samzu la dana mema ki gyajangam chung ngadu ki tari chozo to ki taksin ki genka sinzi chamla yoba jugi yoba tang. Tishi mema ki mangme peba shi ki sinzi lene ne chirbu tongkwebe samzu dun yubshi. Keti kushab chamla chozo kongman ne nangyi ki timda jeba yina maung par kongla shungi lene nangla shum hejo ba chagi yodu. Sangyu di sargo ba Catherine Gibson ki pe de kumo pema diji ne pabgyu da nyanju shubayin.